Leonardo da Vinci godinama je radio znamenitu tajnu večeru. Tražio je lice za modele. Za lik Hristov našao jednog mladog čoveka, čije je lice sijalo lepotom, dostojanstvom i nevinošću. Ali za Judu se dugo mučio da nađe podesno lice. Šetajući jednoga dana, ugleda jednog čoveka odvratna izgleda, surova pogleda i u svemu ružna i odbojna. On ga pozove u svoj atelje i kaže mu zašto ga je pozvao. Čovjek se zagleda u već naslikani lik Hristov i dugo je netremice gledao dok mu suze ne potekoše. Začuđeni slikar upita ga zašto plače, a on odgovori kako ne bih plakao. Pre 5 godina ja sam ti poslužio za lik Hristov, a sad hoćeš da ti poslužim za lik Judin. Pali se.